Namaigu video aiza mixer ga features cat USB gina direct recording telo dibe bamba mixer Dynaton Panther 6 mixer gu features telia hangna po video jate wele mobile phone ga USB nan tukluza mixer gina padamba mixing te ba effects kai me EQ gu ko te me polena direct mobile phone ga recording juza gudau dibu features mixer ga langmile na kanuina sevjam leiza mixer gina direct juza mobile phone ya gutpugu quality da naka kwaze po mobile phone go direct da apo mixer gina pa ko maka nem na pu difference se pala leda standard USB aiza ga connector da luza ya petun cat apo C type poza aizna mobile phone ga juza gulu za aiga pu function lamui na phone gan to kaidina PC ba so teule lu recording te na lamgu kwana mixer gna pa kwana za gutiuda naka kai ka dakalu za king pi da ni hello check naka akwa se bamza mixer gna pa audio direct mobile phone ga gopada aiga PC pa la le ni aiga so te ka recording apo USB go line gna mobile phone ga ka ina te mobile phone ga za direct guti ko da ani samde bina kwa de na nubi ta tilala wang na da na chi da la le da microphone ga naka sound card le te data da za aiza standard USB gana guluza mobile phone ga C type ke connector luza ka direct recording te ko da aiga agu fader rabi aiza te ken kin ai fader luke dina kwa nu ta tilala da ape da ida chi hang da le go ai 00 pere hang la za try te hang ze na za te pi pe na na aiga abu EQ ram le za te aiza EQ ai high chui da high ga sai na GB la le me ni high za xiao ba high lu to ya high 0 aiza mixer ga te ba syak kai recording ya za good lang mi le lu za aiga ke da na mid le ni booster da na kwa ka le ta ti la le da mid booster bi no ka position wang dai da low le pe da low le za low booster gi ni bass low ke la le da low lu to dai da ai lan ke dai da ni ai ko no ka positioning ga da ai za EQ te ba syak kai ga no hem na se la da ai ga mute ai wang dai da ni i sam sa me amu yang ngai amui ka ngai ngau le ai ka wang dai la le da fader nu pe le da lu za FX wong me pe rang ga FX ai ga FX la da FX 7 the whole gu FX la le gu na IP na kini hello check se pachika anga wi ka hang kini hello want to check one check FX mixer point le leja features ik sang ba hello FX len chi check long la audio quality ik sang la le leja no mai da agu headphone na 7 king lo la da mobile gu speaker ne lejan chi check pa le gu ka FX lu to da aiza Dynaton Panther 6 apo mixer gu features ketle Facebook live stream te ra me makaina program function tabika video le recording te lu audio le recording te lu sound card ko te samdai ma le ya te li ba mixer at sei le ja features ik sang ba bamba mixer kyata aya PC pa mza USB kan tukti ba PC pa ta naka I te mutiu da na kwa le pata digu aiza no te recording te bam bile le za audio za gutta diu da naka bu quality asam chai ta dai la le da kwa sele le ya mixer na pata di ko da ana program ga te lu za recording te di ba raki ga me sermon te me le te me ko za recording te za chi chak pa do di ba mixer da